Nyuma y'imyaka hafi ine Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kugirira uruzinduko rw'amateka iKinshasa. N'uruzinduko atangiye kuri tariki ya 22 Kamena 2026. N'uruzinduko rero Perezida Evariste Ndayishimiye agiriye iKinshasa nyuma y'uko 2023 yahagiriye uruzinduko rwa mbere kuva yajya ku butegetsi, akahavugira amagambo akomeye cyane kuko ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ndetse n'urubyiruko yagaragaje ko buri wese ukeneye ubufasha bwe mu kuba yahirika ubutegetsi bw'u Rwanda azamufasha atazuyaje, ko buri gikorwa cyose kigamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda azagitera inkunga. Nyuma y'icyo gihe rero nibwo yohereje ingabo zigomba gufasha ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Ariko kuva icyo gihe nyuma hafi y'imyaka ine mu by'ukuri nta musaruro wari wagaragara w'ingabo z'u Burundi mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Rero uruzinduko rwa Perezida Ndayishimiye iKinshasa n'uruzinduko n'ubundi rugamije kuvugurura amasezerano afitanye na Kinshasa mu gufasha mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23, ugushaka amayeri mashya yabafasha gutsinda intambara ndetse no gushaka amayeri mashya yabafasha mu kurwanya uRwanda, cyane ko Perezida Ndayishimiye yarushijeho n'ubundi kugaragaza ko afite inyota ndetse n'inzozi zo kuba yahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero uruzinduko n'ubundi rufite icyo rusobanuye mu buryo bukomeye cyane ku Rwanda ndetse no ku ntambara ikomeje kubera muri Kivu y'Epfo, ahanini mu gace ka Minembwe ahamaze ibyumweru bigera kuri 2 habera imirwano ikaze iri guhuza impande zombi. Rero ngwaye ikaze cyane, reka twinjire muri amakuru mu buryo burambuye kuko hari byinshi n'ubundi nifuza kuba naguhishurira kuri uru ruzinduko rwa Perezida Ndayishimiye agiriye iKinshasa. Ikaze cyane hano kuri Opinion Panel ku muyoboro w'amakuru agezweho ndetse n'inkuru zizewe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiriye uruzinduko rw'iminsi igera kuri 2 iKinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. N'uruzinduko n'ubundi rwitezwemo ibiganiro ku ngingo zirimo intambara iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibiro bya Perezida wa Kongo byatangaje ko Felix Tshisekedi yakiriye umushyitsi ukomeye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri iKinshasa ni kuri uyu wa 22 Kamena 2026, mbere yo kugirana ikiganiro cyihariye no kuganira n'itangazamakuru. Byageze biti ikiganiro hagati yabo kiribanda cyangwa se kirarebana n'ibibazo dusangiye birimo icy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ingamba zo kurwanya indwara y'icyorezo cya Ebola. Ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zifatanya mu ntambara yo kurwanya umutwe wa M23 na M23 hashingiwe ahanini ku masezerano ibihugu byombi byasinye muri 2022 avugururwa muri Kanama 2023. Muri iki gihe rero izi ngabo zakajije ibitero muri komine Minembwe no mu nkengero zaho zigamije ahanini gukuramo abarwanyi batwirwaneho bamaze imyaka hafi 10 barinda umutekano w'abanyamurenge, ariko bazibereye ibamba kuko Minembwe ntabwo barabasha kuyikuramo mu buryo bugaragara aba barwanyi batwirwaneho. Tariki n'ubundi ya 17 Kamena ubwo Tshisekedi yari mu mujyi wa Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye abanyekongo batuye n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mujyi wa Houston ko ingabo zabo ziri kwitwara neza cyane ku rugamba rwo muri Minembwe, ateguza ko vuba ahangaha zizisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ubutumwa bwa Tshisekedi bwakurikiwe n'itangazo ry'ingabo za Kongo ryavugaga ko zafashe Minembwe, ariko ubuyobozi bwatwirwaneho mu rwego rwa politike n'urwa gisirikare rwabiteye utwatsi. Perezida wa MRDP twirwaneho ariwe Dr. Fred Kaniki tariki ya 18 Kamena 2026 yabwiye umunyamakuru ko intego y'ingabo ya leta ya Kongo yo gufata Minembwe idashoboka. Dr. Kaniki yagize ati "Nekereza ko bifuza ko baba babikoze, ntibabikoze kandi ntibazabikora. Ibyo ubyandike ku rutare ntibizakunda." Twirwaneho rero yatangaje ko n'ubundi mu cyumweru gishize Minembwe yagabweho ibitero bikomeye cyane byagizwemo uruhare n'ingabo za Kongo, iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR na Wazalendo, kandi ko abasivile aribo bagambiriwe kwicwa.
Ku 21 Kamena, Colonel Fidel Rugabo uri mu bofisiye bakuru ba MLDP Twirwaneho yatangaje ko abarwanyi babo bakomeje n'ubundi gusunikira ingabo za leta ya Kongo kure cyane, agaragaza ko zizakumbura n'ubundi minembwe. Colonel Rugabo yagize ati akebo nigeramo gakenyeye baraducokoje, reka natwe tubavugutira umuti ubakwiye. FARDC, FDNB, Wazalendo, FDL n'abandi muzakumbura minembwe, turaje ni mukanya. Ubundi butumwa rero Colonel Rugabo n'ubundi yatangaje ku mugoroba w'uwo munsi buvuga ko Twirwaneho yabohoye uduce turimo Gakenke ahazwi nko kwa Rutaganda n'umusozi wa Sinayi, ingabo za leta ya Kongo zikwira imishwaro. Kugeza rero kuri ubu ngubu uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye iKinshasa n'uruzinduko n'ubundi ngo rugamije gusuzuma ibigendanye n'iyi ntambara ikomeje kubera mu minembwe ndetse no kuvugurura amasezerano uBurundi bufitanye na leta ya Kongo Kinshasa mu bigendanye no gutanga ubufasha mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Mu gihe rero aya masezerano yaba avuguruwe, mu by'ukuri nibizwi icyo uBurundi buzahindura mu kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa AFC M23, kuko kuri ubu ngubu nubwo bavuga bati amasezerano agomba kuvugururwa, ubundi turushaho gushaka amayeri mashya yo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Mu by'ukuri kereka baramutse bazanye intwaro nshya, nanone ibyo ngibyo byaba ari intambwe ikomeye cyane n'ubundi mu ntambara. Ikindi kandi nuko Evariste Ndayishimiye umubare w'abasirikare asanzwe yohereza ku butaka bwa Kongo Kinshasa bishoboka cyane ko n'ubundi ugiye kwiyongera cyangwa se ugahinduka. Ngayo nguko rero kugeza kuri ubu ngubu icyo wamenya kandi nashidikanywaho nuko uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye rugamije ibintu byinshi cyane. Muri make nawe uraza gutungurwa, kuko uko turi buze kugenda turebera hamwe amakuru mashya ku bigendanye n'ubundi n'uru ruzinduko, urusho n'ubundi nawe kugenda umenya byinshi birambuye ndetse n'andi makuru y'ingenzi cyane udakwiye gucikanwa nayo. Ndagushimira cyane wowe, komeza ube hafi. Igihe Perezida Ndayishimiye ari bube ageze injiri, ibyo ngibyo ndabikugezaho, ndetse n'igihe bari bube bari imbere y'itangazamakuru nabyo ndabikugezaho. Mwishurire n'ubundi ibyo ukwiye kumenya kandi by'ingenzi. Ngayo nguko.